Kanam mi te ho dog bite ui chape le ARV anti-rabies vaccine thu tham khat an sei biaw hi te rabies hi canine animal a akimuna hi canine gan cha chu EPP ham dog monkey wolf fox jackal bat ba aniawa niaw ho hi rabies virus hi rekun skun gan hingama gamsa a akimuna hi ui cha enapi a rabies virus alut a patna first manifestation kika aphat sung khu incubation period akitina hi hapta khana pat kum khat sung kika hi rabies virus hi saliva chila a hi ti het masat angai in hi chi virus kila son dan hi chini sei the hi ui cha jo sin rabies virus nei pon a hi rabies virus nei lo chun na pat khajong la i macha ti pon te a khat na rabies virus nei khat in bo na pe kha le virus na kila the a hi ani na rabies virus nei khat in broken open wound hama skin la a chu alei a direct a ali kha le hi chi a jong transmit the a hi kam mit na jong direct a saliva chill fresh a tam diwa ali kha jong le virus hi kela son the a hi virus hi kam sunga chill la a le hing the a hin ta sa chunga pana a pon do phat le cham khat hing mei the nan te a hin la effective joji ta pon hi ichi power na chu direct contaminated person to person animal to animal saliva chil a kun a hi mi him khat chu rabies nei ui cha in apiele ichi virus hung khan na dia chu nervous tissue nga ya hi ui cha in apiana a kon a nervous a achi in ichi a kon chun central nervous system brain chan alhung in a hi brain a kon chun saliva gland chil ki siam na a hin nung sol kin in a hi ichi a chu ui cha hi han mi him hi jong la api kha chu rabies virus chu akila ding ti na a hi animal contact hi category thum in akil homin a hi category khat a hin ui cha to ki to kha li kha sinsa na ki to kha ti na hi category ni na hi minor scratch a thi pot lo ape mong jong hi lo ui cha to ki dai na ham tham khat ha in asu kha apop a hi a thi jong pot be lo a hi lo la atina a khut scratch kha ham category thum ui cha in ape a ha lut chule munni mun thum ape kha multiple injuries a thi jong pot mitna kam saliva to direct mucus membranes contaminated ba niaw cha ho pe jong khu category thumin awmin a hi ui cha le myang cha above observation period hi allowed hi monkey fox jackal extra kiti ho hi nili a jong thi thei a hi lo le akuma jong hing thei a hi ui cha le myang cha in rabies anei kal si chu ni gate sung ka in jong athiji tan a hin WHO World Health Organization hon observe hi ni hi api biaw hi Indian sunga vaccine ni bo awmin a hi PCECV purified chick embryo cell vaccine ani na PVRV purified vero cell rabies vaccine category ni minor scratch a hi ARV chu ki kap ding a hi a hin confuse chu dog chu vaccination phata a ki kap a hi a tin near a scratch zia a thi pot jong khu at least 3 ve wan ki ka ma pha a hi a ji chu ui cha in a khut la po khu ali nom ji in ali na saliva fresh a hi kha ding sei the a hi lo ji a ki ka ma pha a hi a ji chung fresh tan li kha han salai chu atin a chuna ta sa scratch kha han a thiung pot khatale chalang chu transmit the hi ti na hi category thum dung ju ya ui cha in na pe kha a hi le
HRIG Human Rabies Immunoglobulin chu hamavel a ki kap ma hi aji chu patient chut antibodies produce a bol masanga immune protection a bol a hi ARV ki kap masanga khat vei bo ki kap ding a hi ARV ki kap zawani kho cham khat zo la ki kap phal a hi ta poi aji chu ARV in antibodies asim ho chu alia su sit the a hi ARV transmuscular a hi course 5 time ki kap ding a hi doses intramuscular hi day 0 3 7 14 28 a hi na hi dose vei thum na ki ka ma ui cha jong rabies a hi pon a hin na la ya le 14 na pa khu ki kap lawa day 28 pa khu na ki ka ma post exposure a kon a pre exposure a convert na bol the ya hi ichina bol le kum nga a pat kum som ni la khat chan antibodies na ta sa jing ding ti na hi ama wang ui cha em na pe kha kit le ve ni wang na ki kap ngai kit ding a hi 0 and 3 pa khu doses most important apoi mo pen cho days 037 pa khu a hi ichi time chat na ki kap ngai a hi I ham khat na lo mu zo lo ham ji a day 14 la 20 khu ni khat ni delay jong la aboi be se poi ya chu 037 pa khu timing chat na ki kap hi ichi ita ki ka ma la vaccine chun na to ta sa sunga na to hi ngai nep lo ding khat cho hi doses intradermal a hi wang days 03728 ichain 14 pa ompoi veili bo ki kap ding a hi ichi ki kap na chu la 0.1 into 0.1 ml ban lang ni a khat ve ka ma kap ding a hi ichi dose li ve bo hi intradermal a pet animal dog le cat na exposure na hi kha le ARV anti rabies vaccine hi ki ka te in vaccine hin rabies virus hin na a hin to masang a neutralize a bola hi in ARV ki kap lo a rabies virus hin ta sa a na hin to do a hin to chu leisit chunga hospital da doctor lo hi ta so pite ho uicha iwa a hi ngal wang la le uicha he vaccine a phat cha ka ting in ki gong jing hiute ima chalo hiala mi him hin kho a bei sang in tuni veterinary uicha ki kap sa dan chu iwat le I ha sa the na lai ve achang zo lo jong tampi na lai ding a hi phai to la bon a hi ti la thinglang gama ho chui ti diu hit ti ta diu ham ti ta diu gam Indian government in jong 2030 chana hi rabies virus hi su beiding hi sa te ding ago na hi ho gama government tong hon jong thinglang chana vaccine kap na the hi lunggel hin nei theo le ki pau min te ki pai